Haino hai lamsogo no chini kok tibini kokbula kokmawo IPFT bodolni IWFT Central Committee ni Organizing Secretary Swari Deparma IPFT bodol tai bodolni banja yakdai tini BJP ni bana ramkha koktumani bisinti sawi manka Swari Deparma thana 2017 ni jimi 2018 jora IWFT ni bajao tongoi samung tangai phaimani Pia ba 2021 ADC songmani ni jora bini nok huk chujak tongpuru IPFT bodolni engai bono khoroksa phano chubana kori hinai sawi khunarika Swari Deparma media rongno ang tini oro phai sokoimani jora kisani bagai ang BJP ni dolo phai tabuk samung khanya hnainai phai sokaijak gobang ma borokno ano saitokha phanyani bagai obodolo tini samasya ngai thangka next time ang borno tubnai ang saitoknai apni bagai ang daitto nawo borok rok gobang ma bodol agi je IWF tingui ang je samung khai phaimani habung hatai hogoi phai tong phaimani ajitishno pogoi thangya ani dolok bo sababik analogiri nai nang khawan sogo bor tongnai phainai next time ang borno gobang khalai ti phainai tini jora kombai borok kisasa komngai thangka haibono ang bekhawo musungo ang khainani netrito khainai borok khaya tongimaya noga asugui tongmaya je bekti samung khainai borok bo khaya tongmaya ang dirgo din 2 বছর মতো ang asukha I pati nang tai khalia hnai ani khawang songkha dukho banangkha belai dukho nangkha duibar attack kha tai nok rogo phai dangama hangama torchari nangkha haipona ang nokni logi songbano sawo rajniti khelao ta thangsidi ani srai rogo cikun tongoi tongo borok bana mana khayo rajniti no nang hasal sidi man song haipona ang tongi maya tangai hingke da kubuk tinai borok botiyawi tongi maya bo sob সময় dahului bologi matinai hani bagai ang tino jagao joining ma khaipekya agi ang ko tongmani IPFT dolo tongmani satjona sat family tezbutar tagarjola amchaini IWF tini president tongo central ni organizing secretary tongmani Apa hakai orang ni sakawa si sama kalau kumka apa hakai par attack kaja kamane apa roba ke mungkin apa hakai apa ke apa ti roba ke miro ke ni ang phakya apro phakyang joto banyo kusuk level ni mantri rok bai bang malai phakya nini apro ajra rogo sar member song bai bang gedal phakya saren si chongoi bo phakya haipeno borok ano belai ani bekhawa agat nangai thangkang a haini bagai ang nogoba asugui tongkha tak next time ba ang gedal phaipi ka tausha kasha masili haingai nai botong tongo sini IPFT ni ang bono bo mane selangmani ko bo saya jolimani ko bo saya ang najoni ko no sai thanai haipano nijini borok ngai nijinno nasigya kangka ang bahaket udar ngai ba ang kisapano help manan musung ta sorkan theni wang asika ang sai ningya khlainai oma hai philnang habong hatanya bokoi phaimani ajra rogo khoroksa se ang burui aprang IPFT ni nginyang himune omhai philang salamai phaimani joto sara elkan borok tagarjola jombojola joto ano siniu tongo bo hai netrito nango hne haipona ang bo khawa muchungleya ajaga khanyani ang tino jag botola ma phaifika Apa bapa hai roma to khawar tini join thebe tini par ang belai khino tongthokma haima tongkha khaba sama haima tongkha ni bekhata sa strong haima tongkha ang tabuni ji saksagwan sogo yakung kerak ke basai mana nang sak no wan sobota apa tasa apa hai orang bangsa jom dapat dia kai sama tahap ke khanya bapa hai bangsa mungkin ang agin hage step by step level khayang o samungno tangi thangnai nang khawan sogo je ani ungulugo osului tongnai borongna bang kusugo ti sai talangnani hnan khawang wan sogoi tongota দলে আসলাম এরপরে আমি 18 থেকে 18 পর্যন্ত আইপিএফটি দলে IWFT কাজ করেছিলাম এরপরে আমরা যখন এডিসি ইলেকশন হয়ে গেছি এরপরে আমার গড় সর সব পড়ে গেছে গা এরপরে আমরা নেতৃত্ব দল কেউ আমাকে গিয়ে দেখিনি এরপরে আমি বাদলাম এর আগে থেকে আমি বিজেপি দলে আবার জয়েনিং হইব এরপরে কেউ আমাকে যা জিজ্ঞাস করিনি এরপরে আমি আজকাল স্যারকে নিমন্ত্রণ করে এখানে এসেছি আবার আমি
রাজনীতি করবই আর বসে থাকবো না। মানে আইপিএফটি দলে কি কোন পদে আসতেন আপনি? পদে আছে কি বলবেন? ডিভিশনের সেক্রেটারি আর সেন্ট্রালে সেন্ট্রালে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি। আপনার নাম? সরি দেববর্মা। মতার কি আছে? सेप्टेम्बर 2023 चीने भारतीय जनता पार्टी ने जे स्टेट कार्यालय कैसा चिकन जॉइनिंग प्रोग्राम और जॉइनिंग प्रोग्राम चीने पार्टी बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट चीने दादा अकरा तंग तापस भट्टाचार्य महाशय चीने तेई खरकचा चीने अकरा तंग चीने तांगफांग बीजेपी पार्टी ने ताई चीने जत कार्यकर्ता लीडर्स रक तंगबायो तिनी ने ओ जॉइनिंग प्रोग्राम अब तेबक बरक गोबां खाय उंना नै जों कम्युनिकेशन खालायलाय दंमोनि हठात खालायै खरकसा गामियाव बरक थैमानि बागै जे गामिनि बरक फायना हिन तंनाय रक आ गामिनि बरक थैमानि बागै बरक सपयमालियानि बागै किसा बरक कमुंखा हाइफानो बेलाय कम हाइया 7 परिवारनि 23 भोटार सपयखा जों एक्सपेक्ट खालायमानि 15 থেকে 20 परिवार फायानो दुइटा गारि अर्थात दुइटा क्रुइजार जेसेकेफानो 25 नि सागाव तंगानो आबहाय जों एक्सपेक्ट खालायमानि सकबाय मानलिया आबनि बागै बरकनो बेलायखे खाबायखौ गय लामसगो तिने आईपीएफ तिने विंग्स बरै बदलनि आईडब्ल्यूएफ तिने लीडर्स बरम गनांजक सरी देबबर्मा अबनकारिबो तिप्रा मथानि किसु नेतृत्व अजगाव बरै बदलनि बरकनोबो हामबाय तिने बरक तिने बीजेपी पार्टी वो जॉइन खालायै तिने बरम गनां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाहार मंगना हामजागै ताई चीनी त्रिपुरानि जे प्रशासन बीजेपी आईपीएफ टी गवर्नमेंट नि जे प्रशासन अबना हामजागै तिने बीजेपी पार्टी नि रायदानो फॉलो खालाय चलिनानि बागै बरक आगु फायमान बागै बरकनो स्पेशली हामबाय तिने जे 23 वोटार्स चीने बीजेपी पार्टी वो जॉइन खायगा बरकनो जों जस किचा सकांनो जों चीने पार्टी ने अंगै लामसगैना का ताई बसकांनि सालो जारा तिनि फायना हिन तंनाय रक बरक फायनानि बागै बरक बायबो जों कम्युनिकेट खालायनाय चीने बरम गनां जग जे लीडर सरी देबबर्मा बबो कग्रखा तै बाकी बररंनो तोय फायनाय ताई अब हायकैनो टाकारजला मंडलनि उद्योगी तिनि जे ओ जॉइनिंग प्रोग्राम बेलाखे हामबाय बरकनो तिनि तेबो बरक फायना तंमानि हयतो चीनी आयं रविंद्र बबनोबो आलादा प्रोग्राम रक तंमानि बागै ताई गोबां मा सामुं हमं बांमानि बागै फायमानलिया आं बरकनो बेलाखे आनि व्यक्तिगत तरफ थेके आनि परिवारनि तरफ थेके ताई पार्टी बीजेपी नि तरफ थेके बो बरकनो हामजाकमा हामबाय आफारो हामबाय खुलुमबाय।